Sia Emra Prophet Telvin Sowa ekodi enkomo ewo OKFM. Na nkomodi a wo di na wo kire se edifo a ebehye enkom ede fa football ne hunu nyina o cheke ne nyina amem eno na Ghana for se mbodifo wo baba ya damage control fi se wo no ne nkomhye wo hyeye ede fa ball no hunu amem. Nti ne wo pedifo ne so de amem na de se wo de ne ho abom na de se nyina ya bopepepe. Na busia enam no e ka se Colombia ene Ghana ejina kono a wo bebo na sabre ana Prophet Ujaba akwakodi enkomo ewo Aluta FM a wadi bo a Ghana akwakobo no honkomo na busia enkomo a Prophet Ujaba edino ensem ewo mepasa beka no ho na yakwakoti too much ni yekoti investors ni subscriber to musa na wo de be ono aka ho sa no upload ni to mo apepon na phone na bo won kaye emoti ni ensem no se na nyina esiti hwehwe bi akoye ma hwe bi me mpebo bas afi se bia ne de ni ya madwen se mehwe bi pa wo landing nyina no wo mo hwe me live nyina hu se me tro me support enya sen kura na eye me ankasa me man e no mo kobobo me fa ne se South Africa fo omo so omo prophet fo eti me wo me mamu ne de me mehye nkomuntia me man no da bi menye sa yesa so fo mu yi mu free football mu ya nkom hye na lo hye ade bia involve source bia ni nyame nsa wo ade bia involve source bia no nyame nsa wo mitimi kan che omo so mu nyi omo hu free football because se nkunimdie ne ba de obi abeka se de nyame ase bo ja ba nkofo hye nkom na sambe ma ya na wo feel say sometimes na enuti na edu ba bia eya me fere ma omo eya wo sere ati hunu so se omo predo eya wo sere eya edu ba bia me sere na me ne nkofo bi e fine ti eya mitimi me sere wo public o sere wo dem me sere wo dem o se apache hye ai me sere wo dem na me sere bi wo dem pa ebi wo ho so a me se me nya akwanya hia na meka chense onyai na because ebi enya wo level ne ho obi hye nkom about football mu na se wo ukuta susuma ohunu de ekoso ohunu se nkom hye ya nipa hye rade na akasa che no o e fa your predictions sa e fa your predictions onipa bi atimi use intuitions ye ahu wo betimi a predict amana be ya bo ajekum Francis e predict 2 times ni nyina ebam pepepe and they were thinking akwekuta special powers and they be were training intuitions now to a certain level say otimi tenase ana intuition na kire say ye we can say ne besi and we are different. Prediction is different from prophecy. Ebeye me ya se wa kweye prediction. Now we dey to say nyame say. And then the hard you know. Ya na ye me ya. Kasa ma predict. Abra nyame nka hwe. Nyame nka ye. Ma predict. What predict ya? Enye wrong. E kire say intuitions na e strong. And ni nyina gina ho say we are spiritual person. Edu ba bi odifo timi ka. E na no a abawa ne baba be gina Eli anim e wa so dem ho a na obom paye na obom paye Eli sa de waboa na enye nyame ne ka kire odifo so nka kire sa afesese onu afiri ni pem na ka kire sa afesese wo de baba ba ha ampa so se onyinsan wo somewhere and it sometimes intuitions no betimi a kire se ka we wo ka pe ebebam ene ye wo de nyame aka kire wo se nyame ka kire wo a ono do ho obe kire wo se go ne beba no eye apateo se pate ena ebehye anase Jordan are you na ebehye na wokwa akohye kura na obi betwa na to fom na akwakoye panity na wakobo ahye eye authentic nyame wokasa pam owie na mu ankwaye te se antisi bi ase ball no de ekokoye nra no minum su etra mi no e kire se wan hwa ye behye yen pacho nyame wonkasa sa nyame nkasa sa we are not supposed to put God in the box was one onim we ye free washase was we alpha we omega infitiase ne ye wura anu ti infitiase onim de akoso awie ye no so onim de beba enti me mpese e be limit nyame ayesom no na ma prophetic ministry ni ma ye ha why we are sure say mo asofo ni bi egu nyankopon ni ma so oh sesi ano ena no mba Yesu oya abebu obi oso ogufo bi kogu aba ade esa ye no obi nso kogu aba ni bi fremu ena ni nyina nyini ye omo ye omadwo se omo kwa kotutu de enye na fremu se munya ama ni nyina mo munyini ne twabere ni du a ena ye behu de ewom ti memiti wei me nkonkwa jaji obi sofo se oye papa na se wonye papa because we say we should work on our own salvation with fear and trembling enu kire se obi anfa suro ni ahopopon fanya ne nkwaje ho adwuma
and we wie waka wona asem say emu aten wo bu aten aten a de bebu nua no sie aten a wo de bebu nua no eno an wo de bebu that means onua na wono nso wo kobu na aten wo ye wunua etu wo ye wunua de na mu mienu nyina mu ye abusua baako tu wo ye abusua baako na wo say me kobu wunua na aten na wo bu wunua na aten a said ya wo ka no na sa ne de beka wo de a echese yabo eno me edua de ayeden e de atoso nti obi a you are supposed to be careful me mu obi aten say papa be fremu o say boni abe fremu o me mu obi aten atemu no dura ene ebe hu de ne de ye why na sisi ano so bi tifie na so wuti o no ka kiro say Prof Jaba me pesa me kwa sorry papa me de me hu say sorry amagbo ewre ma na so sofo yi a makotra ne na ase o ye good a me de me hu wo kwa so say so honhum nyina hwe abe hu de efiri ame so won de me pa kire no obi akọ school wie na ye de exams baba beto ho a enuoma bi omusuesua no wo ho na enu mu ne ye be ye won so hwe wo sofo a wonye papa wakọ akọtena na ase e de be nyoma bi sa na o ye a wotubu so wotubi e ka kire se masa na wakọ sofo bi asori ukokoduru ho a oba warefo wo se bra be hia mu hotel asori ye di na chi akọ akohia no hotel a wo ne sofo ni nyina mu ye fake mu mienu nyina ono ne ye fake man of God I want you fake member wa adwen ye because osofo no wa hunu se wo ye oba warefo se be hia no hotel won so hu ya wo denti asori pam ko hia no hotel mu mienu nyina mu ye fake enu nti wakwa asori woni ema bia ekoso ho bia ne ye aduaba de ebe koso asori wo nyina ye aduaba wo si aduana ba no enda be mo aye dai ohunu dua koro wakwa akotena ho wo hunu se aduaba ye ba ye die ayasa apro na se wo sori ko na san dware se na san ko hobi mu a e wa fault yankofo betwa ball pa no money ade especially your door whatever now wo ye the miracle door am for say omum person beji atum leader what the nyina me meti di nyina o se ade bi a anya mfasodi ama obi no aya mfasodi ama obi odifo yen nyansasem ye nyamesem e your voice amete ye mete sa voice na say nipa na wakasa na ne na ni ho enti wonti me ma mekire me say na wote miti ko na koye ni say adifusam enye theology sam adifusam enye grammar sam voice amete ye ne say fa do oni si ho wuwi a mo mfam a mo to correction mo mfa ko manyanka onipa bi obewuram bia wabawura na kwantum nipa akogu abrochire nam sa do we say so ebeje wonsem obi wo cross me need travel experience meaning say America dey wo travel experience e be ma visa okokodu e hwe nanim to ne de visa ama no enti obi di dance na dance wo di no wo say hey so wo ko Dr. Jaba platform so pa nipa over 1000 ena nyame afom so amoma begu abruchire ha eye direction eye akwankire okay si yesi ye be ye direction e wo Bible mu dia na ne nka ekina ka me hye da ye program bi am betete ntasuo nko na abeka de Yesu yen ade na mitime nyesa Yesu ye se nyankopɔ ka kyerɛ sɛ ye de obeye se nyame ka kyerɛ me sɛ menya meye but nyame nka kyerɛ me mfo so nko ye na make Yesu kɔtete ntasuo eya omo pese omo kyerɛ sɛ we eni Bible mu ehefa na wo Bible mu kyerɛ sɛ ye de door esi ho na me so me kyerɛ sɛ de wo Bible mu no enen so anya hygienic de wo Bible mu no anya hygienic na se door na ye de esi won na wonte ase Yesu so kɔte ntasu kankan de kɔfa obi ani no so e ono ne ye Yesu na ono ne ye na chi Yesu wo nya Yesu Satan no kwa na Yesu no kra na omo ba hye no kra sene me enso o ya akwankyere eye adwuma sansem na omo ka na nya ye friends e bi kura to be use filthy words ade nyina wote bi kura use fake man of God ne say odifo because whatever that you are doing meba winning bibi meba obi odifo yanyanyansasem ye nyamesem mete voice say fado si ho mo wura do ni omo wura do omo nka omasem wi a ma omo nto correction mo fa sika nko manyanka ye di sika nso ko manyanka ye de camera di akire ye twa betu TV so nya kire se muni nyanka no so nye fasten na mo kɔ akonfufie ekotwitwa nkokɔ ene mponche ene nkraman na se ye de do abesi nyame fie se bowuram na de na si wo Moses apenso oye wo sanka ye ne na me beye wo wosi wo se nkofomfo mani hwe wo mo ho beto man ko be from anaconda prophet hien ya pensu in our dispensation
Yetie nyame ne me na honhom ne wo me so eti de mete no me ye ne sa pepepe de mete na me ba be ye ne se me hunu ne se ye genzi wadi omo ntemase ye ne be create controversy a I will polish it now do it in a way a enkonko rezi alarm but do na esi wo no yante se obi famu ama ne ti bomu ama ne hwemu firi moja yante se obi famu no esuru de ne yi be bo na pampam yante se obi famu no eye ni sei na chese enye crime nemum in the spiritual realm no it was able to change lives it was a direction na so mo kwa abosom so ye ka chonso nkofa bese mo ko minimum bi okwa abosom so ye ka chese oni di kurabam 3 years odi di kurabam sa 3 years kurabam I'm telling you chamber pot as a new one new ebe den me hu iku bi si ebe ka chese on fanta fo kuraba no ni dim enti omo kokwaje akwanche wo baabi omo complain ye bi wo nyame fi a ye awurade na ka kire me na me ye if it is illegal na ebe ko atia wo bi ama obi a alusu ne life a emra no I am not above the law but enye illegal there you should forget it adia ba koso a no so argument kese pa they just want to find out to say abra eye Kristo sumu embaye ne ye nyame ben na ne ye sumu Kristo sumu ma ye no me se Kristo som ma na me ni wiase ntimi sa nyoma no na ye abosom sem na ye suma na ye na no na me ka se sa time no na me ye wo me ntimi ni ho de ho tumi nko no de ani ehunu ya so ati na me di hu adanse me die ya me wo mu yi na me di adanse se Kristo he is the same today, yesterday, and forever. What's in Kutodwini na Bakoto said Dino. Ya swashe, ya sum ye whom say Jesus Christ Dino to me. Why was it to me in India? Come and try me. Me wish Yamia, I will dissolve your doubts. I will let you know, say Jesus Christ is the same today, yesterday, and forever. And he is king in our lives. That's it. Nice one. Oh, you so New Testament, Lord, here where you remember. Me you so both. Me to me new me mfa new no what then the war old ni new no ma different enioma bebre wo ho a yesi Yesu ba bewu ye no ni moja no aba be pata nti say wo be kwa akokum aboa na ade akọ serebone fache eni ayi no atwam eni sesei but me so obi kum aboa na ode serebone fache a means ne kwan okay so obi so obekwa akofa abro no ma no dia ya kwanchira means ne kwan okay because Yesu baaye enioma bi a enne Yesu say ready anya Yesu kra ansa na ya ba benyinsen no na Zakaria e ba bete ne ho nkomhye na Zakaria koso incense ewo incense altar so that means I saw them on altar ye gina so preach and ye wo altar jabusi ase etie prophet Ojaba akokan na ye hwe ne prophet Elvin so e kan ya ayese bibia edi adanse se ye mpanifo eye Pastor Mensa Otabil ene titi ofe wo mo e kan mo kire se nyame emfa football ho no na se e kwakọ ya mpati se prophet Ojaba timika se edifo ne nsem na wo mo kan ya na edifo ne beka se eye nkomhye no se wono a e kire se dodo na ye predictions nyame anka hwe ya nkire mo na odi nkomo ni wie no wono so entimi anka ne nyame ka dia fa ball no dia ayese di adanse se e ba no football ene amanyosem wa nyame enka hwe emfa ho sene achechefo mpenifo no aka nti so mo ka ne se nyame any football any twaka bia na se Ghana fo kire mpenifo no wo mu dika ne wo madifo no na ya na sene prophet Ojaba eka se ya na eye pre na wo mo pre a na wo mama be kan nsem no na wo mo de ahye nyame abusuan sei na nsem no esisi edifa football edi ye hu nsem ene ne etwagu ni nyina no abusuan de aba so mese se adwenche bia no beja e wo comment section ho ede wa mami hu se nsem no wusije no edifa all the social media handles no too much gh o subscribe like ya share na fo social media makra